Another malakan yam kan asdala content baro isni baka link Nuer online TV channel biya kamal ne reyendial ko gurudun kalarin kona lat ka gwasame te ka job mo gorno banyo ga yekel are lar kana mem bu kono linga am goro de ran de jelinga gwa ki daro de kabe ka katin kona lat ka rodien kon wari kon dial wi mon gor kono bu kon lien gatin kon tin tok dore kon tin kon ndaka kon duptin kon de kon te mat ke je misis gwadi al chi ku tello chete chi kon tel shap kati kon lat ko rodien duptin kon de kon chonkel ke de kon jal kel ke je ken kon ndong gor no bana linga je lerme mi jiram jedit kanwar online TV channel gor jen wo jender subscribe ke der notification bell de je twan ko de ler ti de kan choma la chup keji gwada danam pai kala rech gor jen mo de lat are lergam bu kon linga no gor je ba je lat ye wong mi chi siang che like mi siang ke ye jak lo siang ke ye jak kwarkun edinukun aneden konen bot ke ye kene konen jitie ka dun especially misya ku boye lo shank ye jak kwarkun ko re kwar to kon ka politician to kon ke kwadini okay kwadini shi ka politician kwadini kenyi ke dine kwadini shi ka politician shi kwadini but la use kwar la ken dine la politician la ken deni la kan ka use ko bikan ran bu gwara be je kula pai ko be kula te ka gwan ma chodare ke je ko be la kwar be radadien ma dong tel dech be je kula diach mi che je diach dong bo gwada mo be je kula jek no kan kono re ler kana me bu kon ngaje gwan wo re nuore ngoda kana te ka mal kana te ka mat ko ti diala ti te lat ko rodien munno ko rodien data go de ka talk but ke kwishko ngot ken daglani ke chikan te kamat kam ne kien agenda no ngot choch we kamere baroda redan so ko kuje modar gwan o de koran nyoka miler koro dan do dan de kon jal kel ka je mishi ngwan yal shika fail ano mishang ka kone je ka kwar kon ngume de kona lar ki ngume de kona lel ngume de na lat ano komen bi angai gwata me teledor me detek mission ka golgole tele dorme de tek mission kan golgole okay no tribe can survive divided migi kona ene dore shiang golgole mo che de survive che de te teka agenta dan te kon e la nuere so ko bana kula survive ki bu kontek kenyam bana internal conflict ki gagang kon kam no kon chikenyir no dong ci dam mot yelet kami jek dong bi shuram tin ka jana dong ci jilar mali je cha der ngoda bu ngotin no kana diala to internal conflict mo gor jeno den nuore ade kan ka wuj kan tiar te kam nuore tine ka tiar dawuj ka lodamo tiar dawujen kontin te dong cha randu na ga chianga ki randu na ga termo ba judatin alo pegdo gwadu dana sha jektin de yan guino de yadunak but coach doran chetel duomu we ka jantama didn't tell to den kapal I was watching one of the video dung torgile are we can answer ka jan pa diokomo gwade baje kulenak you know theory to gore yakwen to kwimat ka chene de konentere we can answer chaga lariet mubumbum modong buditen man gwade ajor torgile riet na mo riet kel mo gwa mo bati man generation to come chelar nena chega jogo she mare la terre tin kam no kon palnake yene de kontin te ke terre kam no kun ke jen kwiri ke menen kona me palake chana gwini kwi kel karwade chewo langa ye palake chana gwini kwi kel chana terne kwije me kwi gwanterana me na kona madana lunjo kon were cheraje mo cheje kwen memo biye do jieno cherwante go chega ban pin gwade dane bu korbo ko tokten jerode promise cheba jelat ke queen were balat ke queen were dial ko bunware buka shenga lor bugad buka shenga lor
so mi doran mi take tare take internal conflict ke garages ke mi waka political things ke politic donga dor kana dor ke tuk duel kana tuk duel ke gane dangro te da karodien biya ngaje gwano no mo jaga Nuer ko bika telwot dang ne dakaji alan kon jimi da koro dan ci kon met so bi ngaje no we are weakening our people jakon Nuer kon ko bika telwot you know so gore jeno de kono tugo na me lo de jawuch ken tarti TNT de ka wuch amen gor kono nyoko Nuer ko gor kono gwano doran chebule teke tare chebule teke te jegdi ala konte che lat ka gwaze dan ko gor kono no we gonna complete everything tin kontin tin tiam go kon pin ko gor kono bana ka wuch bana je gor no be ko dan yig madala kel bana ter kam no kon bana ka wuch na mo kel mondo dien gor je no ken community no kon dial de kan te ka duol shit ke dit de dide kan te ka duole de wojo kan wojo de kan te ka dol de ka kam ken de kan kalat karudien cause I've seen ne de wala kan jen gwada de ba kam na ba ka bin mat no a chimo ji dawiten content kule ten gwada mo berardien me ben gwadien be ben ba kam na be je mat but from there what we laughing che be mal to kono mo ko kene la bo gwad gun to go dong la beran ka yo ko be mo ka yo blo dun tu tet ke jen chang mo no in the end of the day ja tok bichiang watede bichiang mo nyolo jek so ngweno ne ko ne la jigu panken content ko tika tare sirka me chala torgile so kane de kon bu malbino gor kano panken ne kon tika tare kane kon ba chum no panken mite garam ngai ka mite ga tarki togduil gan togduil mo kane de kon ba jok ba ne de chum ku jam ba ne de chum ku ja tok bu ga jikala panken they will leave it biken char ka do dande no de ko nyam guje ko mi ken ngaje no do no re jega la tok we jega kaliwa ka jana gor ka madien biken pal biga tero biken gapal so mi ci tam jo ben ti dialati ti nyono kon ti ter kam no Nuer biga tuk so bana jal ka dop kel no mo kel amanda dien mi cha ngaje no ci do Nuer ci ka ko gwa ki do Nuer ci okel bi Nuer be ku char kaneden kon ti la kwarken kwara kontin te ka kuma kirma yadit kwara kontin te ka spele mayo kwara kontin te ka swa kwara kontin te ka bondi alen koken re wika so Sudan ki gwada te kateno ki ne gwada te Nuer te kateno bika yik char kan Nuer to gare kan kwar kona ti ngum let kana ka kon that's one thing they should do the no brand biran be follow blindly achi wan kunien eko ran marka du ketien ka riem kia medu so chenche me jeglat bo you don't care but no more it should stop not gor yen ode kan ja tele kwar me gwa me de ne ko kien de ka lok kan no ne ko kien chi kwar no mo kwara wajen a problem solver la ko provide a solution me te gare mu chitwo chebut lan kwi kelika pele kwijen do dien che dem to ko no mo na me mu gorano dara ngach ci Nuer ci kan bu goro bikan kwar bikan ka gor a ci wen kenien go na bu ka gwich en kwara me ba don Nuer beje lon ka ledeka ci charo mi lon ledeka ko damar ki mada so you don't care about the rest no mo ci jen bichar dia bichara na Nuer so ko kwijemo Nuer ajen ndana bi ledeka so ram ci Nuer ci ledeka bayani min ramamo cheron ko dar chong niam okay brani chare ya Nuer mende dien gore jenore Nuer re duaran kon lan ten lan Nuer ko misha kon kullo ko kwar kon gore jeno bu kon mila chong bana jalat bana right ka chong is speaking the truth without fear bu right mi chong bu jela de tel dual right mi chong bi la de tel dual ko jin mite mi jeglat ka kabidi na mo point de tele thong benong che dor che bite che dor che beken so by any mean ene mi den wa de janago mi de na de ka da ko ne ba ji yik larar
shigamalat ke ni kon tere wich ka South Sudan roje pilot gwasa me alul gar kot roje shalat akwang shorale roje latke akwarin koken tin met ke kum jane kum kirma yadit ne yeti shikan dier kan wore ano bigan wer be chole terrorist ko ganga rode ko ganga neka abilara no I mean it lodaneje lo leri sheri dun chi won wari shabu ko gwanyo ko this is what it mean la leri sheri chi won wari shabu gwanyo ko bele teka mat ke be mal beleben ka believe no thing gonna change ko nwari intam chi orien kap ngwana nwari orien kap ana ram kel ka chi orien kap kel jel ka kel. So all the people that are doing bad thing to Nuer community cha shoot can cha be parwich tela mudero loy kareo ba Nuer ba ga betrayed wo Nuer manang Nuer da dien be jelong. So silent in the face of injustice is complicity. Mibidi gwad me moy kane kurektin bulan tugul kokien ashi manajin kake kano der kwena dwer dana chalat shagwa tele tok mede bere doromo. So jiram kelen danan kwa mal re Nuer kwa je sabotage ke yar ka kam Nuer, you are part of it. Mena dien la mite ka do mede Nuer de ka on yam ka je mite mi jeng mi tok ba je document ka ba je expose rig diala koni ci tok against Nuer community, against Nuer civilian ba ka yika expose mi en Nuerlen mi je ka ba yika expose mi kuma kirma yadit ba yika expose mi en Nuer leader ba yik la rare George chara mo chadu nyanga chara bete mugor kono boku Nuer bi ka go baramo ba il harmandanen je kan chalat anyok jot ken gane diala kontilat kiti je go chami je ke latin ba yik publish audio ni ken ba galas ke radio ba galas ke YouTube ba galas ke Facebook ba galas ke blog ne ba story diala kontin ci jeri kan kala throughout the history throughout the generation ba ga yik la ne diala kontilat Nuer gaat ba ka link te ci kan kalat. So everything should be spoken out. De kono dia le kono ja ba ngach ko ba ngaje no Nuer la tok gwa de chui ketina medien che kono ngaje ta ne kono chui kon ke siasin la politician ne te kono chui kon ke ne de konti la generally deika de la nong no ba Nuer ba kan ke shodien ko baran ba je kwanyiru na la kwar buka gan Nuer bukan gan kor wini to gol buga Nuer bu ko liu ngwana gan Nuer meter ko don Nuer mishi foreigner shi ko ben bukan ka benak shi mala jang men o bukan Nuer benak so bayani min de gan Nuer da dor de je yi gang la to shi chonga mo merdien gwasme men ba ngach NOB naad bi ketik me jeng me be mitni am la jalat karar mun yo no ba ngwene ba ka yingi kamandana le rode ba galan men jega dan le rode ko do badana de ko nyam goje do badana de ken future Nuer de kan jaga jamu go akaje ko te ka tangan tame to ko kamandana le rode cha gala tin jegdan kon lat ke kwa Nuer a general Nuer so ka cha gala tin kon lat ke joro kon tin tie ka Nuer ka tin jega lat ken ka future te kan e dialan kon lat ka dor mo go muraje kata dana kwa Nuer kwa ko press keje chi fusion Nuer shi ngaje no wede mugoro bana young bana ke educate the young generation about the Nuer story, value and sacrifice made ba yinge kata dana shi ngwane shi ro lat keje tin dialen lat karodian chika korpai to kan nasar ko diale chi tuong ne 2013 ba latin kone lat karodian baga nge ke political awareness ta dana shangan wari je ga ke kui politika malaran wianin jang no tem de lar ka kui Nuer kwa ga marginalize Nuer lar ke je nen yam do no wandien chicken right teram right so gor kon awareness me bat ba kam all the use and men do dien me bu kon la long kon Nuer re chiang me je ga me
gur jeno bana ne kon bana ke encourage ko bi ka gwar anyok bana ke ngiye ke discipline bana ke ngiye ke resilience siang pel kapin siang mitek bran boda palpin bana mo baje kwen ba loch e siang ajenu dere mandanan der lat ke che mandanan che ngajenu der lar che jangach ba kulu loch ko be luja gwa ka duomi mo baje understand gaje ki bra mi jeli ngaje gwa sio bana okor bana revenge ban jala no ko this day entamate dialu ko ngu uga ko ba ngwan ba galat karach ban mi tera mi bendoran ba ni min bu kon nyinga ja ban mi mediator sika lat mal kam nat no mo tele problem tele no tele jerikten so kuje mo de Nuer dere yik jal kel en kwara be mi jegbe lado ban je yik nyom man jega dana chalat whole leader accountable mi te mi jema lado kwara mo aju ga jinchi ne ma che yar ngai kon kwar kon de tinchi te jegi kan galare Nuer you know mi te ka mi jeng mi chutok are doro mo you know mi ka ji kanchi mi jeg lado kolo ka ga wer okay ke bintiu ke bul en wi Nuer yala konen wadegten mitem jemi jara lat ba ka yik cholono randun me chana mi chelel nana bine dial bi ka marten ba ne dial ba ka jok ngani ne tidit man god everybody be yik a work manana chala da kwar mo man jega dana chalat ba yik lar keno ram me chama jeg me chelel nana mite gram ci Nuer naka kaban Nuer kor ka Nuer ram mo rongo ko de mandana te je de jala ne dial anyok re Nuer gor jeno bi te ka defense force ci ko mishala den tama jejen borore de teten jejen bor tel ne je kwa karwada kano dong de kan kap ko yo lo la dien main thing o bi Nuer kan gang ene ngwan Nuer mnogo be Nuer ba ka gang ka morle ba ka gang ka ber ba ka gang ka jang ke anything mede ko press mede ko mo kerek ngan Nuer na morongo ko da ter da ta kamach da ro da gang by any mean jen do bdana gang win moro da je if we do not protect our children who will if we do not protect our children who will mich kon gat kon chi kon ka gang anga me bugat kon gang gwaye ane ban yo je mu da den